Baba, Nkosi yamakhosi, Nyazi nasezulwini, ngikuqile Nkosi phambi kwakho, ngikuqe Nkosi naphambi Nkosi komngcwele Nkosi bakho. Ngimeke Nkosi phezu kwesizulu, esifika Nkosi umlilo lapha Nkosi ngaphansi. Kwenzeke Nkosi nje umuntu wasemhlabeni ozelwe inkosikazi baguqe lapha. Kodwa ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi ungithande Nkosi, cele Nkosi ubamezi lakho, ingasuli Nkosi kimi. Amen. Nkosi yamakhosi ngiyanxusa Baba, wena Jehova ingcwele uyayazi insizwe engizala umkhidazi. Hamba Nkosi umbulule Nkosi ethuneni lalele khona Nkosi angiphase ngapha eceleni. Ngoba yena mhlawumbe uyazi ukuthi kukhulunywa kanjani phambi kaNkulunkulu. Ngoba lensizwa negama layo lokuzalwa yayiqanjwe inkosi langa lokukhanya ibonge Nkosi. Ngifise lensizwa engumakhasi ukuba ime ngapha ecakwami ngoba lamadoda yiwa yayazi ukuthi kuhlala kanjani noNkulunkulu. Ngifisa ke Nkosi ukuthi ungibheke Nkosi ungithande. Njoba Jehova ingcwele naka amakhosi Nkosi ezizwe. Naba Nkosi abantu bakho shende sebefikile Nkosi baxhapha Nkosi ingazi zonke. Beze Nkosi yamakhosi emhlanganweni omkhulu Nkosi kaJulayi. Kade ngibuka Nkosi ngizongena lapha esangweni ngibona abantu abathwele Nkosi ngamachophe enjalo. Ngibalalele lamakhosikazi athi mntanami ngiyobulele lapha usuphambi kaShembe mawuzwe ngiphungu losida. Kade ngibabuka nabanye kade bedonsa lezandla bengaboni. Abanye Nkosi baqhutshwa ngama-wheelchair. Nkosi yamakhosi ngiyafisa ngalomzuzu omncane Nkosi ukuba ngiyicelele Nkosi ngicelele namaNazaretha ukuthi ngathi uNkulunkulu angasipha amehlo bantwana beNkosi. Ukuba siyibone lento ngoba kusho ingoma yamaNazaretha ukuthi yabaphunyuka leyo ngubo yomshado abaningi ababehlezi bephambi kodwa bengaboni. Namanje ngiyafisa ngazi ngenza kanjani ukuba mhlawumbe ngiyovusa lamadoda angizalayo ngoba sehleze ethuneni. Ukuthi bantwana beNkosi ma uNkulunkulu omusho unyazi lezulu enyakazisa amakhono omhlaba sithini thina. Awukazi ukubona uShembe eManazaretha ahlanganisa izilo ezintathu ngosuku olulodwa. Mhlawumbe obaba bazomlekelela khona abantu abahlakaniphile kakhulu esontweni. Leli bandla Nkosi ngithume ngesikhathi esinzima. Leli bandla Nkosi nabantu banamhlanje Nkosi bahlakaniphile Nkosi kakhulu. Khona abantu la Nkosi abafundile kakhulu nabantu abangabahlaziya abayimele. Nabakufundele nje ukuthi bakubuka ungakasho lutho ukuthi lo uzothi. Kodwa ngiyafisa ngathi uNkulunkulu abantu angabapha ubuchopho. Bokuthi abantu beNkosi lento eyenziwe uNkulunkulu emhlabeni namhlanje ezokutha indlu kadingane seza ngakhona. Namhlanje ingonyama yamazulu yugezele wonke lo mhlaba abantu beNkosi bathethele lo bamkhulu bathi bayifesi nesithana kaDumo. Amen. Kodwa konke lokho abantu beNkosi bengeke kwenzeke uma inkosi unyazi lezulu libingekho phakathi kwethu. Ngiyafisa nomama ma behlezi khona bacabanga ukuthi into enje ibonga kanjani uNkulunkulu. Ngiyafisa namakhosazana akahlale phansi acubungule nje ukuthi into enje ibonga kanjani uNkulunkulu. Nkosi ke ngomntwana Nkosi ngicane. Kodwa intombi engizalayo intombi akacele. Yayivama njalo uhlabelela lengoma mayifikele izinsuku zosisiza. Sala nathi
ngisaba isikhathi sasezulwini ngoba uNkulunkulu nomsebenzi eminingi bantwana benkosi. Kodwa ngiyafisa Jehova ingcwele ngathi ibandla lonke lamaNazaretha uNkulunkulu benganiki ubuhlakani. Aliphile ukubuka abantwana benkosi ukuthi kusukela ngomhlaka 3 kuze kube manje. Lento ebuka manje wayibona nangezinda. Lonkulunkulu bantwana benkosi akaphumuli usuku nemini. Namanje siqoqile ushayelo bantwana benkosi amagumba manamhlanje basizene emhlanganweni kaJulayi. Akafizele uNkulunkulu basizothetha amaqala. Akafizele uNkulunkulu basizawufuna inkundla lapha esonto. Akafizele uNkulunkulu basizomdalela inkathazo bantwana benkosi kodwa uNkulunkulu uzela ukuthi laba bantu kade bengena bebahle ngamaprofeta baphume lapha selihamba ngenyawo bantwana benkosi. Lonkulunkulu bantwana benkosi uphethe ingane zenesinda omakoti abangabatholi ingane lapha ngaphakathi kwenu. Usebuthweni umsebenzi bantwana benkosi athi ngibayikhangeza bonke laba bantu ukuze bavuse imizwa yoyini. Ngifisa bantwana benkosi umuntu nomuntu angathola nikhona lakhe. Kade kukhona into entela ngazi yaqeda ubani. Sikhule singabantwana ke lapha ekhaya. Bekuthi ebusuku ubona inkosikazi ingane sefele niyoguqa yodwa. Bona indoda iyoguqa yodwa. Uthi uma udlula umuzi umuntu uyakhala uvumiswa utshela isihlahla isithuma kushele. Amen. Nkosi yamakhosi size kuwe Jehova ingcwele. Size emhlanganweni kaJulayi. Njengoba size emhlanganweni kaJulayi bantwana benkosi sizolalela into eyodwa sizolalela izwi lonyasi lezulu ayibonge inkosi. Lizawumemeza ekuseni thithwalalela lithi izwi lenkosi. Bonke abantu akwenza ukuthi uma usenza lokho ungenzi lokho ongabizo lami lapha ekhaya. Angilekelele ngencwadi ehlabelelo zokuqala eFesini. Angifuni ubamde bantwana benkosi kodwa usimemele uNkulunkulu ngathi umuntu bantwana benkosi angayithinitha ayilungise ukuthi inkosi mase simlapha ngenzansi sizothi mthethela ngene. Sibheke lokuthi kusho ukuthini lokho bantwana benkosi. Ngoba bantwana benkosi wonke umuntu lo besephethe ubhoko lakhe ezongeza umthethele. Bonke abantu bakini abafa bengamazi ushebe be-20 usizo nomhlupheka banamathele kuwe. Ingakho kufuna uma usungena lapha ngaphakathi uqinisekise abantwana benkosi abantu ukuthi uyabethula imithwalo bageze ubashayela amathikithi apha e-office. Kwedala inkinga abantwana benkosi ukuthi ukhonze kuleli bandla kodwa unganikeli. Ngimhlungu nje bantwana benkosi ukuthi zonke izinsuku kuzomela bakumenyeza kuthiwa nganini usamenyeza akanikela abantu bathi ibhuko sekuyaphuma. Angifundele encwadi la. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali nasenhlanganweni yesigangu. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Osindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. Yena oba njengomuntu otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi. Uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo akayibuna. Kothi konke akwenzayo kulungile. Ababi abanjalo. Kanti banjengamakhoba ona emuka nomoya. Nkosi kusisa. Bantwana benkosi lencwadi ngiyifundela nje ukuba sikhumbuzane. Bayazi abasuka enzansi ephakameni umkhulu njalo ngasi mase sizohamba semhlanganweni. Umkhulu ke omzala wena amakhosikazi emathathu. Emesethi hoza mamphepha ntombi kaNgcobo. Athi ndlala ishiti la ufuna ubona impahla zakhe zemhlanganweni. Emesele ukukhula beka emesethi hoza mamdala. Dlala impahla zakho la ezemhlanganweni.
ebese biza uMangibe ukhona eThempeli. Athi dlala ingubo zakho. Umkhulu mayisilekiwe yonke lemthwalo bese ehlole bese ethi niyabona lokho akufanele ukuya kuNkulunkulu lokho. Ebese ethi uyayibona nalesi ingubo ezogqoka lesi ingubo ifanele bazela siyakhona. Lokho yenza umkhulu kodwa wayifunda lencwadi. Bantwana benkosi. Simi bantwana benkosi phamba kaNkulunkulu wangempela, unyazi uNkulunkulu ngoma Nazareth. Kodwa ngathi uNkulunkulu ebengasivakashela kulezi insuku bantwana benkosi. Noma kade dodo ukunikela, njengoba bantwana benkosi sonke sizoma lapha esangweni. Sithi mthethela ngene. Nguzulu. Hambe uthenga ibhalo mthembe uthuthe abantu impahla nawe ukuhambe nje uqala phansi uzoshayela abantu bakena amathikithi ukuze ushayele babamemeza bakhiphe endaweni engafanele. Ngoba manje abantu ngabanikele ngabashayela amathikithi bazongena kuwe uphakane nehlobo usulapha ngaphakathi ngeke uzakwanda kwanda kini. Ikhona ndoda lenkosi. Lizonenezi izwanto lenkosi lona lodwa lonyama. Uthe ziyaphuma intombi ziyahamba ziyentana. Limeneze abantu benkosi ufana namhlanje siyezibukweni. Limeneze lona lodwa sobe silalela lodwa abantu benkosi. Phuma intombi zosha umgidi lapha silalela izwi. Limeneze uzothuya phuma imgidi ihambe yaphezulu ubophe imvunulo yakho lesigaba sakho. Abantu benkosi asikhuthalele lokho. Uthi ushembe uma ungazange usidle isidlo ulapha emhlabeni ithi ngicisa ngasi ubona kanjani lapha siyakhona. Neyizizwe zabesiviva bantwana benkosi noma ihambe insizwe emgidini yobuka emgidini yocela into eyodwa khona inkonzo yenziwa izintombi kuleli bandla abantu abayinaka lento abantu benkosi intombi maseyiwe emgidini seyingene ngaphakathi ziyothula lekahle baba wethu umthandazo wentombi lo ulalisa ubaba ziyocela abayimbaza ukuthi la bezama khona bathola amandla ukuze ishade lezi ntombi. Ungathile nama wintombi lotola insizwa usuja ukukhamba hambe yolalisa ngoba uyocela umyeni wakhe amandla udawube lapha eparadise. Dayisuthi asiphathe kahle igama lonyasi. Nikhona abantwana benkosi. Ungayenzi into ngekuyenze kini. Ungayenzi into ongekuyenze na. Usukeleni uzokwenza into ngekuyenze kwini. Abantu abaningi labanaboyisa abanabonina kodwa ubaba wenu umunye ushebe kuphela. Uzohlangana nomuntu akugcobe angabheki nokubheka noma namgcobe ngephuthu mawuthi soli kuyena athi yini soli nje enkulumayo. Kodwa sonke abantu benkosi asidingi somhlangano yawazi umhlangano umile emfuleni. Uye uthi umfula mawuzongenisa abantu benkosi mawusuyakhanthi uyatshela umxexisa izimfana uyonakala. Zamaze besiyamgoza uyobona umfula usumnyama tsepho udindo lo usubona ngenkomo neyigodo phezulu ibheka phezulu. Othi mhla uboshwe umfula mawusuyavuka umhlaba uma umuntu mamelane nezitho ikhona abantu benkosi. Angiqondile uba abantu benkosi ngeluleke ngimncane kodwa ngifisa abantu benkosi ngathi uNkulunkulu makufika lapha khona esibusisa ngokwenza kahle uNkulunkulu angayisoli ngokuza wethu phambi ukuthi sesiphambi kwakhe. Nkosi yamakhosi ngibongela izwi lakithi baba. Ngisuka shembe lapha kaSwayimani ebukhosini inkosi bakagcumisa. Shembe ingwele uwangibhalela umlando lapha sakuthiwa maphekulu umzosegenyezini. Bengihlala ngikhala njalo ngithi kodwa shembe uyahlupha ukuthi izinto ngazi. Ngifisa ke ngizotsaka nje unyazi belifike lapha na ngasegenyezini ke lime. Baphuma bonke babuke ukuthi nanku uNkulunkulu angatholi befikile manaza. Ikhona manaza. Hey, shembe ungenzela isimanga. Uhlupha into ngazathamba ayikho la. Khona inkosazana entethelele lapha. Yeza la shembe iphethe inkomo ezimbili. Khuluma ngenkonzo okunikela manaza. Yayidonswa yimi. Yashembe afika nikela kakubo nakabomalume wayo. Yathi iphumela ekhaya bavuka bekhamba esimothe enkulu. Idabukephi vele.
Ikhona eManazareth. Mayisithengile le moto ungasizi igama lentombazana yakaKhayini. Bayazi ngakithi sibiza ukuthi ukani. Isithengile le moto umuntu oyibhataniselayo nje. Kanti izitha ziyayibuka ukuthi lentombazana khona into ekhona kuyo. Asiyiphuca lamafutha nayo. Kuneyigebengu ngapha ngakithi eyiphumile inkosi zama mafia. Mayifikile eqothi ingane yonke into sishele egcekeni kulela utshani. Siyacela Nkosi mkhumbulele zona angazi Nkosi ngene. Sasa isuka lezi igebengu, sasa ihamba ziya la uhlala khona lo mntwana engikhuluma ngaye uyothuma sisi. Angifuni ukukhuluma indaba yakhe yonke. Zafike zangena zababamba zabathi ingane zakhathuma zenza yonke into. Nansi khuluma ngemoto enkulu entsha. Asesivula isigebengu ngqozo. Le moto ithengiwe yimi nganguqa phambi kwayivule ngimemeza unyazi sisishande hlala kule moto. Ineyidika ikashende Manazareth. Basuke ithatha yabona ke bathe mabeyithatha iphuma lapha eTransfit igudli izongena igudli ikole lezi izonqamle mayizothatha nje ikhona isizonyuka ukuthi naku umgwaqo ukhuphuka ngamathuna ngapha. Siphakathi thathe yonke igebengu mayicabanga ngenhle. Bikhona Manazareth. Manazareth shenge uNkulunkulu. uNkulunkulu akasenze abantwana benkosi masele sivuke. Ikhona nibangcwele. Yezusini esikhathi asikena noma ngaba uboni kahle kodwa uthi ulinda kancane. Uyabona noma ngabe ulihengile ijazi lakho lemfundo umsebenzi wethu sowulethu nje. Ushaya useduze nathi. Usikhohlisa abantu sheke uphelele Manazareth. Nkosi yamakhosi. Bengaqondile baba ukukhuluma kakhulu kodwa sheke. Bengithi inkosi kulomhlangano simele kwenkosi ongathi bekungenzeka sheke. Nalabantu esihamba nabo bazizibuza.
Ngoba mala abantu bengawuzuzumusa kithi bazosixabisa noNkulunkulu mana. Ngoba senzile uthi incwadi ukukholwa ongena imisebenzi ukufika kufanele nezidwedwe ezibonile. Ikhona mana. Kodwa manazaretha ngifuna ukukhuluma ngalento senzile. Ngifuna ukukhuluma ngalento manazaretha. Yokuthi sifisa ukubonga uNkulunkulu manazaretha. Uyabona uma ufunda isibhalo la seBhayibheli. Uzwe indaba enkulu ukuthi kwakukho indoda yayisawu. Le ndoda uNkulunkulu wayephila amehlo ukubona izinto. Wayesesuke sehambe seyakujesa. Wayibona kusumdala. Njengoba usumdala nje afanele uma uhambe emhlabeni usale inhlekelele lapha ngemuva. Ikhona ngimangazana. Wayeseyilalela lento Jesu. Wayesethi-ke ngifuna uhlele idile elikhulu biza abantu bonke. Benze lapha ngoba kufanele bawubeke inkosi uphila. Ukuze kufike insuku zakho ungasalona ngalo umsebenzi omkhulu kanaka. Wayesevuma uJesu. Kodwa ngithanda abantu benkosi, ngifuna ukuyifinyeza le ndaba. Ukuthi abantu benkosi wayeseqinisekisa ukuthi lo uSawule ufuna amasebehlala lo mcimbi abe seduze kaJesu. Ngoba khona amazwi afika ebusuku nengilozo fika kuSawule. Uyawazi amazwi ukushumayela kithi ukhuzwa wasesasweni. Khuzwa Sunday. Sihamba kancane. Wafundela amazwi. Lamazwi abantu benkosi afika nengilozi. Ayisema phambi kwathi phuthuma uhambe eJesu. Ngoba ubona igazi ezochitheka emhlabeni, ubona umhlaba uzophupha. Mameza kakhulu kuzwa lamazwi. Kuluma. Nkosi yamazulu nomhlaba. Masinyane uzombiza. Ungamlibali abantu bakho. Ungalibali abantu bakho. AmaNazaretha ayingcwele. Umthandazo wayo inkosi xa ishiya lo mhlaba. Nkosi busise. Yebo Nkosi ma. Inkosi uthi ngifunda incwadi ithi uyobhaja ngokuqina bakho. Ngeke ngilanga basebefika bathi Jesu. Uyambona ubani ulungisa nemhle uyenza into efanele ukuba hambise phambili abantu abaholi. Wese bahlonipha uJesu ngoba wese thibe next balungana bafaka amasudu. Kwasokhamba kofuna abameli abaphezulu kuzokhanda ubuqili. Kodwa abantwana benkosi mawusufikile umcimbi sekuhleziwe lapha base beqala uJesu labantu sebevela sekuzabameli sebethi sina nakho okukhanya kuJesu naku kanti eduze ngasawu uNkulunkulu khona imfihlo ubisi ingilozi iphethe isitsha nomfumo wamafutha abantwana benkosi. Sithi ingilozi akekho noyedwa phakathi kwalaba bantu ozogcobo nokuba ngaphandle laba bantu abangaka. Wayesaphinda wayesebuza uSawule, wayesethi Jesu, ukhona yini omunye kubantwana bakho ngoba nathi ingilozi yakhuluma. Engase ngimenzele umusa endlini yakho Jesu na. MaNazaretha. Kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi kunomntwana kaJesu. Osebenze
ohlezi emkhumbini wenkomo kayise uhlezi nje nomhlangana umnaki ubona into nje enganamsebenzi ubona into ephuphile hayi uthi hayi lo ngeke lo singatwana kabili ngeke wenzele sithi hayi ukhona umuntu ongakafiki lapho abantu benkosi lithi iBhayibheli nabantu abafunda kahle ethi mayisithethe uSawule akuphumi ithunya zeyilanda lensizwa ngifuna ukuyifinyelela le ndaba abantu benkosi yathi sibude eduze lensizwa bayifike abantu abehlezi beza ngephunga leququle inkomo kwathiwa nangu lo muntu wayesenza kodwa kwabona abalesisheni sengilosi abantu benkosi aqala amafutha anyakaza yebo Kosima wayesefika abantwana benkosi yayisikhuluma ingilosi wayesesuka umsawule wayesenza umsebenzi awuthunyiwe esumeni benkosi ngiyakhuluma ngathi isikhathi ngikhuluma impela Manazaretha mina fika unyembezi ngicabange bengithi noma ngicabanga ngifisa Nkosi amakhosi ungithethele kwezindawo bengingabonakala namhlanje mangabonakala ezintweni kube ngathi ushaya itoyitoyi kanti Nkosi ngacela kuwe Nkosi amnikeza lomsebenzi emzimeni nasekuthweni Nkosi ngihlale emanzini njengofishi lapha mina hamba nekepe macala wenkosi mayisefika lapha wayeseyifika lensizwa kaJese kwathiwa ihlumene kaJese laseshuma abantu benkosi sathi seyibuthene sefike namaqini sefike neyikhuluma uhulumeni ngiyambona uJese sesukuma abantu benkosi ejuluke emanzi engazanga ade mshukudla wesebamba ibhluke lakhe weseliphekela nawe uyambona abantu benkosi weseliphekela ibhluke lakhe wayesena wesawushawa ubhobho esafikile abahuzu seyifikile igebengu wayesena ezophakamisa igama likaDavida ayibonge inkosi likhona abantu benkosi abantu benkosi umuntu wayengekho mhlaka 3 la likhona eManazaretha umuntu wayengekho mhlaka 3 abantu benkosi ngamhlaka wethunya uZesu mhlaka 3 lana angazi abasithe nabethu eManazaretha ngoba sambona uSawuli eManazaretha likhona abantu benkosi efaneleza ekhalishumi ishumela kaJese likhona abantu benkosi namhlanje siyabonga inkosi yamakhosi ukuthi into enkulu kangaka yayizovelaphi uma ungalandanga uDavide enkomeni likhona libangcwele ukuba kalandanga wazomisa namkhoso kakhulu kangaka eManazaretha into esesele sesiyibone namhlanje uShembe uhlanganisa izile ezintathu eManazaretha izolo kade nilapha yana kanongoma abantu benkosi uNkulunkulu ezophelelisa konke sifunana yini abantu benkosi manje kodwa ngiyafisa baba ngoba ngumntwana emncane ngiyafisa baba befundisa abavame ngabashonele kebe shefe nje sicabange kahle ukuthi singenza kanjani basihlangana ngeke sabe siyobonga abantwana benkosi usana ngokuthi kwamala amazwi phezulu kaJese wathi alimishumela likaJese namhlanje abantu benkosi umhlaba uyakhazimula angikhuluma abantu benkosi indaba kaIsrayeli ngikhuluma indaba yenkosi enkulu ngiyaziveza bayibonga inkosi ngiyayikhumbula inkosi uThixo lenkosazana nangisemzwaneni inguqe lapha ithi ngiyafisa isikhathi sesimana sikho
ngifuna ukuhamba ngiyobonga emaqadini yakho ukuthi inkosi yazakhipha inkomo nembuzi ekubushela isikhathi sesisincane yathuna yonke yaphuthumiswa nje kanti kodwa angisho ukuthi akwenziweni kodwa iyacabanga mhlawumbe baba ngabadala bokuhlaziya ngendlanga ukuthi yini esingayenza abantwana benkosi ke sihambe siyobonga ukuthi makuwela amazawa amanga phezulu kwaSawuli ahlale eduze kaJese namhlanje abantwana benkosi basemtholanga uDavide likhona abantwana benkosi igama lika David abantwana benkosi kumele ukunqoba likhona abantwana kodwa ngithi ngathi ungayicelela umuntu ohlakanipha azohlakaniphela kushembe uyabona ushembe intshokovane engenamngane ungabe ushembe mayikhwela ucabanga ushembe umngane nawo ushembe akayingane umuntu futhi ungamjwayeli asimesana likhona abantwana Nkosi yamakhosi ngihamba ngishumayela emajele engihamba nje ngishayibhedlela ngishumayela mtshalizi la shebe shayidineli kodwa ngabuka Nkosi into yokugcina Nkosi engifisa ukuba ngixoxe naye lapha bakhona insizwe eyibhekile yagwetshwa lensizwe odikajele abayisikhombisa imayigwetshwa lensizwe labo odikajele yayisiyenele wawuduma ufika nje ukhuluma naye hayi mina sengiyohlala vele njeni beke ngiphumela bantwana benkosi uma ngabe sewenza ngalesi sigameko kanti la ngaphakathi ejele kunomuntu naye wagwetshwa kugcina sesisebenzisa sisangaphakathi useza ke usedwesibandana ngiyabona inhliziyo yakho yabalisa nezingane zakho mina ngeke kuba ngiboshwa ngangena ngane emhlabeni ayikho into engikhumbula ngaphandle ithi wena ngiyabona ukuthi wena inhlizweni yakho ubalisa ngezingane zakho uthi ke ngizokwakhela isu yeza bese ijabula lelithi isu owilona zomakhela uthi uyabona le jele khala bekhona isimbe ekhala ithi isinensingi mayikhala isuke ukhala ukuthi khona umuntu ofile lapha ejele ithi ngeke phambili okuyisithando esilebeke lapha esenta unensika lapha ithi uyabona lo muntu mayisefile usuke sethathwa kale boxini sezoziwa inspector bese bevala sesabokhiye ithi ke wena uyongisiza ngento eyodwa la uhlala khona endini yakho akuthenga ithoshi lihleze likuwe mamkhala lensimbi awathi mayikhala ugijima wena mfuku uphula ibhokisi ulale phezu kwalo muntu osile ungambheki bona libheke phezulu ungambheki lo muntu uthi umba wefuna ukuphuma ethandaza naye kunyazezulu yabakhumbula abantwana ukukhumbula nawe ushembe ukukhumbula hayi kodwa kokuqina esikhala lensimbi abantwana benkosi yakhe endaweni Esithetha ngekhumbula umngane wami uthi wakhuluma wathi konsimbe ekhalayo sekukhona umuntu ofile lapha ejele. Yayisiphuma lesizwe agijima bamba ithoshi layo yayingayibheki into edinga esigijima ithema iswela libhoko selibekiwe yayisefika sedivula yabheka phezulu yayisivala. Base befika laba kakhulu asefike befaka okhele vala phakathi basemengezwa weselizwa isihamba igqutsha ithoni lapha weva livuleka igate lomkhatha wathi amaphuma nje waphinda wavula igate lesibili wathathe kwavule wathi awumaphuma kwavule lesithathu lesine lesihlanu uyawazi amagate lompilo wathi mezophuma esangane elikhulu lokugcina lesithupha wathi Nkosi kanti phela uVelezukweni sengiphumile nje yethi mina isimoto wese isimoto isijuma ngantona Nkosi ihamba imoto ikhona siteze Nkosi saphapama isimula Oh
Ngifuna lefundisi ke lapha emajele. Wesenze behlabelela abantu. Bethi ngangifika. Iga ekhaya. Angazi umuntu lapha ngithembela. Noma uthemba umngane wakho. Uzokusindisa. Bakhona abashaya inkosi. Wabuza ukuhlabelela, uhlabelela mangingene. Wabuza ukuhlabelela, bamshiya, wabuzwa esikhali kabathi, yathi phezulu kwebhokisi, esikhali kabathi, yathi phezulu kwebhokisi. Wabonga phela, wathi inkosi ngathi usezulwini. Yeseula asa tuti ewe evasa wathula lo mbheki wathangelezela wahlala bafudumala wajuluka waqala walanga baphela amandla wathona ngethemba umngane wangithembisa wathi umngane wami uma ngiphumuza uzomlanda njoba nawe umngane wakho nje omthandayo khanda nawe uqili sojeka leli sonto sokhiphunyazwe ekhaya leli sonto lenze lutho ngaphandle kwami hey shende lo mama ikhona ngaphandle yesithala lensiza esijuluka lapha ethuneni yacabanga manje nokudla ecabanga yonke into esiqala laba bakushodanga uzwe ngamazese esethi uzwe phakathi kobusuku phela nje ikhona ngaphandle bakhonza abasha benkosi siyaqhubeka insuku lapha esifuna isikhathi lapha esifuna waqala lo mbheki wathi hayi umntana wathi uzomlanda kona ngaphela kahle kahle kasubani lo mbheki phela wakhe ngoba ngiyazi umntana wathi angiphathi ithoshi sapapama yeseula Mngane wami uphi? Cabanga ukuthi khona into obuzwayo.
wayesephenduka umzimba wakhe wayesephola ikhanda wasemkhanyisa uma uyambuka lo nangu uyabona lele phezulu ngani wakhe bathi mhlabe inhloko bekhanda nadulo kodwa kakhuluma ukuthi ngendaba uzokufa wathi mngani wami uma uzinsimbi ekhaya siqeqeqe uyogijima ungene ebhokisini nawe useyophuma kanjalo kanti awusewuphuma usewufele emqilini bakhe osemakhosi ngiyomntwana nkosi mncane ngiyacela shembe khumbule inkosi abazali bami lapho belele khona shembe khumbule inkosi nomkhulu wami unjokoza amadoda ukhumbule inkosi nokhokho wami ukhokho wami Nkosi ugeza negazi lesizwe yabantu inhlanhla shembe ezolakithi wathi mayifika ukhuluma ngomshumelo wokuqala ezolakithi kababa mkhulu owathi mayifika ushembe ekhipha isilwane sangazi yabona manje lapha emzini wenkosi ehlomani bayaza la kasike khona ngaphansi kwalapho khona isiziba sinyanginyoka ngaleso siziba leyo nyoka yafika yakhisha ubaba mkhulu bathi abantu ushembe umhungulu zonke abantu bese singene mazini uzosimabatisa kodwa lensizwa yazo lentena yodwa yathi hayi shembe nakubona uvele zulu sengiyangena mazini wathi mayibamba ushembe iphatha wesethi namhlanje madondo ngizoyitshala ngawe njoba ngubabhadisa wathi ngizwa abantu behlabeni laphezulu bethi bongani uJehova usawuhlezi phakathi wathi namhlanje ngiyakugcoba ebhajadisa ngalolu lapho wagcotshwa wamenza ukushumayela wathi ngiyakushiya kwelizwe ikhona nodwa lenkosi abawubona ngekwamzo lapha ehlomane esukakhaya kaSwayimani lapha lahlezi khona ikhanda lesilwane eManazaretha esabona ukhokho wakhe shembe ukukhumbula inkosi yakho noma ngabe inkosi ebhajwe ukuphosodaba shembe umdonse inkosi yamakhosi abe ngakuwe ngoba wafika ushembe yafika inyanga eziyashaya isithembu kade kushawane emalanga kaSolomon anyuka insizwa nje phansi emalanga phezulu futhi eshaka ibulala kaSwayimani kodwa yathi ifika inyanga yezulu yathi namhlanje ngizoqeda impi yayisimemeza injobo yamemeza ukhuza yathi namhlanje khuphukanye umlungu wakhe kaSwayimani ngokuthunga lelizwe libe into eyodwa ngiyithi nabantu bezola kithi amahlomo ungahlala kubo angawubikho umuntu kusasa osho kunye ngoba lokhu kwathi uma inkosi inyanga esibeyibonga inkosi Nkosi yamakhosi angibuyisele zini baba makhola ngithintela njengempilo inkosi siyabonga amazwi amnandi sophiwa umfundisi wenkosi inkosi izobusisa amen sizobala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo samakhulu amabili neshumi nanye 1211 socela umshumayeli uNgcobo wasesiyabuka 2 ukasawona lesitabelelo inkosi ngosisi amen amen Nkosi usibanga wami